hanyuma ukavuga ko iyo mumaze kubona ayo mase akenshi muyagurirwa n'abandi? Mbo akenshi tuyagurirwa n'abanyankore bamwe bafite imirima zo gufumbiza hino hino kugira ngo nibizatera ibigori cyangwa se ibishyimbo zabashe kuzamuka neza. Ni byiza cyane. Mbese izi nka zose tubona hano, izi nka zose mbese nizo zigenda zitayo mase mukayabona mukabasha kubonamo ayo mufumbiriza abanyankore bakaza kubafashamo? Oya, ni byiza cyane. Hanyuma ndagije urebye twari tuvuye mu mibereho y'aha ngaha, tuvuze ko imibereho nyine ikomeye. Hanyuma ku bijyanye n'uburyo ki utabasha gukomeza ngo wige icyongereza kuko we wize muri sisiteme y'igifaransa, ngo wige ubashe gukora akazi k'ibyo wigiye, ni iki cyatumye ugiramo faiblesse kugira ngo ubashe kwiga? Kandi nzi ko hano UN hari hahitanga kwiga ku buntu. Kugira ngo ibibazo by'amashuri ganjye gatakomeje, nageze no gutangira bundi bushake mu za bukuru, ndakuze ndaho nishobora no gusoma. Ufite imyaka ingahe dagi? Amenyo gatangiye kuvamo, imipfunya mu mazuru, maso hino hose, reka data nimba ndetse nguyemo usanga n'uruhara nawe kubireba. Ubwo rero kubona rero kuza kwiga n'abana batoya cyangwa se bagiye kwamenya n'ikinyabazungu bakaba guseka ati umugambi nabi mu rugero no wacu bapronounsaga ngo ni condition, ino mu ni condition. Ibyo rero bya condition wasanga pronounsa nabi, biruguta abana bize nabi. Twe twiziga cy'abazungu nari kureba cyabereje. None se usanga rero kugira ngo atongere mbabare gatoya kugira ngo ukomeze utangira bundi bushasha, utangire ku nzinzi wongere ugeze ku nyusurizo kuma n'indera ndeye wozagira cyo saze no mu mashuri ndatugezeho. Ubwo bigatuma zo gupagasa. None wewe wizigiye cyababereje? Nizigiye cyabereje. Cyababereje? None se tubuze colonisation igihumbi kimwe 1998 ukageze ku cy'abazungu buri muri Kongo igihe igihumbi kimwe 1960 ngaba mbite experience yuko nabyigiye kyo condition kandi ibitabo byinshi tubyiga mu gifaransa ku ngambo y'ababereji. None ugamba ngo nize ryari sike cyabereje sa colonisation de Belge. None ubashe nko kwidusobanuriraho gake mu rurimi rw'igifaransa colonisation belge a commencé quand, comment ils sont venus, à propos de cela. Il y a eu ce qu'on appelle l'explorateur. L'explorateur, ce sont des gens qui sont venus en faisant le commerce triangulaire selon l'histoire. Alors, à ce moment-là, l'histoire qui était vue par les écriteaux et les livres que nous avons lus, et il y a eu la colonisation avec Léopold II. Et à ce moment-là, c'était un roi qui faisait ce qu'on appelle le commerce triangulaire de colonisation, ce qu'on appelle les gens qui sont allés travailler en Amérique, les gens qu'on apportait ici, des petits riens, on apportait les sel, les saveaux et tout qu'on sort pour nous coloniser. Alors, à ce moment-là... Qu'est-ce que signifie le commerce triangulaire? Oui. Le commerce triangulaire, il y avait les gens, on appelle ça le marisa, qui vendaient les gens en allant travailler en Amérique dans les plantations de café.
Oh. Donc en quittant Amérique, en quittant Afrique vers Amérique, Amérique, il va aussi en Europe. Alors vous voyez que il y a on appelle le triangle. Oh. Hein? Voilà, c'est ce qu'on appelle ce commerce triangulaire. Ok. Voilà. Ok. Ndio vraiment ni vile. Ni vile. Ndio. Asante sana. Asante kabisa kwa kutupa neno hilo. Tukingali tutarudilia. Asante na wewe nakushukuru sana. Na nashukuru Mwenyezi Mola. Ndiye mwenye anatupatia nini uzima. Sasa Mwenyezi Mola ni vinamaanisha nini? Mwenyezi Mola ni kusema kama ni Mungu moja. Hapana Mungu mingi. Tunamtumainia Mungu moja. Sasa leo hii umeniambia eti hakuna wingi wa ng'ombe na wingi wa mbuzi. Sasa ile ni neno gani? Kusema hakuna wingi wa mbuzi au wingi wa ng'ombe kufuatana na Swahili sanifu Swahili ya kamilifu yenye tunajifunza ndani ya masomo tunaweza sema hakuna wingi wa ng'ombe. Wingi wa ng'ombe ni ng'ombe. Iwe moja, iwe mingi na ni ng'ombe. Lakini utaona sema ni mingi lakini ni moja. Juu ni ng'ombe tu. Haziko ng'ombe. Hapana mang'ombe, haziko ng'ombe, ni mang'ombe. Ni ng'ombe. Wingi wa ng'ombe ni ng'ombe. Wingi wa ng'ombe ni mang'ombe. Hapana. Hapana kabisa ile ninakana. Na wingi wa mbuzi ni mambuzi. Hapana. Ile ni Swahili ya mgini ya watu wenye hawakusoma. Wakisema wingi wa mbuzi ni mbuzi. Ni mambuzi. Ni mambuzi. Pale wanadanganya. Ile haiko Swahili sanifu kabisa. Sawa lakini si wewe umejifunza wingi wa mbuzi ni mbuzi. Na wingi wa ng'ombe ni ng'ombe. Ndio. Na wingi wa mtu donc wingi wa mtu ni watu. Kunakuwa hapana kama ni mtu kwa wingi ni watu. Wingi wa kuku. Wingi wa kuku ni kuku, hakuna makuku. Hapana. Hapana. Asante sana.